Anja or India Radio Itanagar Dibrugarh donga bajik samla fai kaman kin program fola donga tarek kap monan mo yesi like lawan hingin tal mokutan ke donga like song krai mang bisam som masong krat chong san set ka gya chini kin Prime Minister Narendra Modi rangra New Delhi lag alag Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana gung shaw mo pai kan dai thau kam jam chan ni pimang do ne ga thau ga da la da che thau ga ran jan program kat man gung lag nyam le level and Employment Minister nyam le Dr. Mansukh Mandaviya ne humang do ne ga thau ga da la ran ja Dr. Mandia ka thau tha ga nyam le kin India ja lang on bai lam me su shaw mo gra chong gu chong ja an gung le an yojana gung le pai than ka taban puira 63 lakh sen vi than la ne kan dan la da che thau ga ran ja an gung le shaw mo gra chong gu chong than ka taw pai kan than ta ma da than dam ja wan chan gung ne ja wan nyam le kme sa ja wan nyam le 30% than la do ne ga che ka da dan la da che thau ga ran ja an saman de fi hi shaw mo gra chong gu chong chong taw jam chan vi nyam le apai than nun jam chan vi apai wan ja wan DBT dam da direct benefit transfer gung le ga defit samang do ne ga thau ga da dan la da che thau ga ran ja an samla te phi gra chong gu chong shaw mo apai kan dai chong do nan kan kan musan kang sit mang do ne ga thau ga da la da che thau ga rakin Arunachal Pradesh Governor Lieutenant General KT Patnaik kanga hawakin Arunachal Pradesh Public Service Commission nyam le chalmen nyam le Dr. Pradip Lingpha bi mong nai ka Raj Bhavan hai tang tha ga ne kan da la da che thau ga ran jan Lok Bhavan hai tang nai ka nyam le Arunachal Pradesh Public Service Commission jan 2025 na 26 na shaw mo hi exam tra lesson kam lam ka le shaw set kali wara thong ti hi jan report annual report dom jawan che ga do ne ga da la da che thau ran jalang thau tha ka nyam le kin governor ka Arunachal Pradesh Public Service Commission jan man tai ka tai institution ma him gat chong gu chong an ri ka tin phata ko phar phata te pi transparency ra accountability dom tam jawan set ka byong sin ne ka thau ka da la da che thau ran jalang thau tha ka nyam le jalmen ka shaw mo kam lam ka le exam than ka le jawan ne tek set phek ke ge ne ka nyam le APCS chairman Dr. Pradip Lingpha ka khe ka do ne kan da la da chil thau ka ran ja lang an program la man de fi nyam le alak shaw mo Arunachal Pradesh Public Service Commission nyam le member chang tom jam chan ne chairman phe hushi ka do ne ka da la da chil thau ka da la lakin Arunachal Pradesh Deputy Chief Minister Chawna Men ka nga hawe high power committee ja nyam le meeting ka ga ne kan da la na chil thau ka jan meeting ja lang Minister for Environment and Forest Wangki Lowang or Minister for Urban Development and Land Management nyam le Balo Raja or Chief Secretary Manish Kumar Nehu ka ne kan da la na chil thau ka jan an meeting ja an wala sham gra chong gu chong ma kam lam ta sam ra hi ai kam ta gai kam ta ja ro ne ra ne ka sit kam lam sam dong dong gu tong sam da fi hi jan meeting tha ka ta ne ka da la da chil thau ka da la ran jan meeting samla te fi hi gat chong gu chong shaw mo chang do hi sham department chong da krung min hela ka sa tai men ja kam lam sit kat ma ta hi chen sa mak tang do ne ka thau ka da la da chil thau ka to kin India ja lang pui state krug lang nyam le SIR dom the special intensive revision dom tam jaw saman te fi nga board level officers nyam le 47 namsa ST assembly constituency jaman lang nyam le meeting tha ka to ne kan da la chil thau ka rajan meeting anwan Deputy Commissioner Conference for namsa le tha ka tawra lang shaw mo kala chang to hi kam lam kat ma taw nyam le electoral registration officer namsa ra BLO shaw mo chang dom san mung ne ka shaw kam lam sit ta ka ra ching ra chong go chong sit a hi nya lang mangrat mang sit kam samang do ne ka thau ka taw da la ranjan man shaw mo time ma phai wai ta kat fi hin jak sit kam lam ka chining do ne ka BLO san we namsa le la Deputy Commissioner ka te ka te ka do ne ka da la da khai thau ka ra hockey hikin India kamesa san kam nyam Euro ge vi pe ne ka nyam le 3-2 nyam le goal ka pe ka to ne kan da la na chil tha ro ja lang nga hoy ja women's nation cup New Zealand he sam nam ja lang Deepika ka brakin goal ka ra ka mon Deepika Soren ka mo ka ra kin India kan goal ja brak sam la ne ka thau ka to ra ja an sit clear to te ja ni pe ka to ne ka da la da khai thau ka nyam le FIFA World Cup saman te fi nyam le Mexico ka nga South Korea vi
1-0 goal ka pe ka to ne kan ta la na chhe tha ko ran ja an world cup ja lang an fifa world cup ja lang nyam le south korea pe ne ka mexico ja on first knockout thi nyam le qualify samla to ne kan ta la na chhe tha ko ran jan first knockout match ja no donga khili ma to ne ka ta la na chhe tha ka to ko man kin lai ko so an sam la phela to kin ka man tan jai ya chuning jai mang su khep pri